Kajingku dor kesan ke diesel bat petrol hami khalia kala pelong skra jala bagan hab an misal benya kram gani kan ong kata pat dakumai ikipe ba jala Jom ka oil ka international market. Market ni ka di international market. Di international market la ka kiu ka mumut hastir ka kiu lang. Hapok kari bero koi ka kiu lang. La da kahir kamu kahir lang. De kuma kalau mentahi ke international market ka crash. Hakoi dei bata oil products. Mo de haduk lanu kan kut ya katangin lawan om. De la jia ba kadang betek. Dan ka jia ba kanang kiu ka kala tunti ka balak balak kalau baik la the government of India kala ban subsidize no ya bakal limit yung ka kan long bitang hapo kata tiga hap ban subsidize de ban subsidize pada kelas suku kamu der kabatam nang ta kamu hapsiu ka government de be it central government or be it state government bro akin hapa ni pitli lang na muda kami so let us see nomor kamu pi kaneka international market the fluctuation ka dong teng kakiu teng kahir teng kakiu teng kahir okay, let us see the ngakermen scam na kaliang jong ka government of India they already taken note of this mal pani kalau serius mentai na Mumbai na ketika highest price ka ba kajing rem jong ka diesel kelayan ka petrol kata ba bisa kata that's why let us see kumo pina markani ketika ka habadia ka national policy national policy kemakin work out kum do banle hakan ukulti tinggal hakan ukulti ilakan subsidize let's say kalau belum 2% leni 3% leni 4% they accordingly ke state government lu pihak pun hilang they tam kemo pi damarkan ni kam ka fluctuation kam last play history pro abaka kiu tenta kahir abaka kahir tenta kakiu ban long kani ka fluctuation ka demi ini nak ban anticipate haduk lanu kani kakut lani haduk lanu kani kejing ka ba ngi kendu nadu ka sengil komen haduk state komen haduk jipai ba no sosno ka bangi kendu kan las kani then lay ngi observe na kalian government state government bat kumjuru na kena scan na kalian central government kan attend seriously kani issue kumno bingile hagini kiski ka